This is DJ Belalang Sawah Perfu Putra Sekawan Audio Titisan AF Rum Audio. Senang ku senang pun tadi orang ganteng tapi narema tapi se aman toa se temur amisem se perempuan kelemon eko beri tu pada desa Belalang Sawah Production. Senang ku senang mon keti orang ganteng tapi narema tapi se aman toa se temur amisem se perempuan kelemon eko beri du pada desan. Senang ku senang mon keti orang ganteng tapi narema tapi se aman toa se temur amisem se perempuan kelemon eko beri du pada desan. Serase tak taresna para bensera bersulang bela penjemisem sete perminta noroa. Serase tak taresna para bensera bersulang bela penjemisem sebar minta kabina. Senang ku senang pun teti orang ganteng tapi narema tapi se aman toa se temur amisem se perempuan kelemon eko beri du pada desan. This is DJ Belalang Sawah Perfu Putra Sekawan Audio Titisan AF Rum Audio Production. Senang ku senang mon keti orang ganteng tapi narema tapi se aman toa se temur amisem se perempuan kelemon eko beri du pada desan.
Titisan AF Room Audi. Senang ku senang pun jadi orang ganteng. Tapi narema tapi se aman toa se temur amisep se perempuan kelemon eko beri tu pada desa. Belalang Sawah Production. Seneng ku seneng mon keti orang ganteng. Tapi narema tapi se aman toa se temur amisep se berpon kelemon eko beri du pada desen. Seneng ku seneng menketi orang ganteng. Tapi narema tapi se aman toa se temur amisep se berpon kelemon eko beri du pada desen. Seraseta taresna para bensena bersulang bela pengemisem sete perminta noroa. Seraseta taresna para bensena bersulang era pengemisem sebar minta kabina. Seneng ku seneng pun keti orang ganteng. Tapi narema tapi se aman toa se temur amisem se berpon kelemon eko beri du pada desa. This is DJ Belalang Sawah Perfu Putra Sekawan Audio. Titisan